Ooh! Hello! Helo. A ni Helo. fyw. O! Croeso Helo. i'r stream. Croeso. Ie, ni'n nôl. Dydd 2 o Phasmophobia. Ni dal ddim gwybod sut i chwarae. Dysgu, mae'n proses diddorol i ni gyd. A pawb sy'n gwylio. Fel, be chi'n neud? Oh my god. Idiots. Na, mae'n ffain. Ie, croeso i'r stream, Ciaran. Yeah. Croeso. Right, rwy wedi anfon y link, code ma'n Ah, brilliant. I, what do you call it? Gallu adio fi i'r call. O, Un bydd munud. fi'n adio fe. O, ti'n gallu adio fe, good. I think, os rwy'n cael e, rwy'n meddwl. Okay. Alright, yeah, mae James yn ymuno gyda ni. So gawn ni weld os mae James yn helpu ni, neu ydy e'n neud pethau'n fwy anodd. A bydd helpu. Fi'n siŵr bydd e. Bydd e'n dal torch hefyd. Hey James, ti'n iawn? Helo James. diolch. O, Siam. O. O, ti tipyn bach yn dawel. What now? Oh, my beautiful. Diolch. Ni'n mynd mewn i... Massive peaks. Rib sauce. Voice check. Rib sauce? Yeah, we call ribs efo rice for cinio. Ooh, Oh, lovely. nice. Yum. Yeah, no, ribs o fel Lidl, like 3 pence, man, bargain. Nice, that's pretty good. That's not bad. It's not bad at all. Good. But in Okay. phasmophobia. Phasmophobia. Yeah. Right. Phasmophobia. Ydy e? Just hanging, Phasmophobia. Mofo. Yeah. hanging lawr like. So. Give you like 2 minutes, okay? Oh yeah, ar y blwmin, Aber connection. yeah. Yeah, clywes i hwnna'n Janet ddoe, neu James, beth, pan ie. dwedais ti, o ie, paid ffoni beth ti ddim yn hir, fi yn Tesco, a dis ti ddim troi fyny o gwbl, so... Well, Ni bach yn nerfus gyda, we byddai'n had Tesco until like 10 o'clock, so. Okay. Yeah. Be digwyddodd, yna fel armed Be robbery di neud yn fan'na? Tesco? O ti'n hostage yn Tesco yn... Nah, with pawb yn panic over the lockdown. Okay, digon teg, mae queues nuts wedyn. Yeah, a bunch of Karens, like. Karen. Yeah. Oh god. Right. Ma. No. Me. Right, mae Rhys wedi ymuno ar gêm. Ar y lobby. Oh. Oh god, mae cymeriad ti'n, like... Ho. Right, fi'n barod. Mae cymeriad ti'n agos at fi, Rhys. Edrych ar fy sgrin. Oh my. Na. Ham. O, mae Morgan Fi'n ar barod. hyn hefyd. Yes, James nawr. Dwi'n mynd i gadael call a munud, roedd mae'r cymryd bron 20 munud i downloadio, so... Aw. 50 hwnna neud? Nes i just masgu hwnna? Beth ie? Oh, mae'n just channel points ti. Nes i just neud roi ti 50 neu rhywbeth. O, Beth da oedd yn- ti wedi ennill. Mae'n cymryd i 20 munud i beth? Gys ti? I lawrleithio, so dwi'n mynd gadael call am Oh, munud. right, okay. So nawn ni wneud un level, a wedyn ti gallu ymuno mewn unwaith. Yeah. Yeah, okay. Mae'n neud symud, achos bydd yn dda i ni cael recap o beth ni wedi dysgu o ddoe. Oh, Rhys, ti'n barod am hwnna? Yep. Yeah, come on in. Achos os fi'n gallu cael couple o quid fan hyn, bydd Ooh, dy fi that's got digon fi. i Oh my brynu rhywbeth. Ie. Da. Mae, camera arall, neu spirit box, $3 arall, strong flashlight, sound sensor, $80. Oh, mae'n a motion sensor fan'na. Parabolic microphone. Head-mounted camera. Ooh. Ma' hwnna'n Os cool. fi'n cael $13 mwy, so yeah. Arian sgeni. Oes dim gen i unrhyw arian. Bydd yn good os gallwn ni fel
rannu arian I gallu I cael rhywbeth. Os ni gallu rannu item yma, ti jyst yn taflu fe i'r person arall, wyt ti? Ydy arian ti di cario ymlaen o fwy? Oh yeah, of course. Ble mae y pethau fi wedi prynu Oh. heb? Bethau nes I prynu fwy? O. Efallai, ni'n colli nhw os ni'n gadael nhw ar y sîn, efallai? O falle os ti'n marw, ti'n colli nhw. Ydyn? Wyt ti'n Na. gael? Ie, o falle os ti yn... Ie, gadw nhw. Nes I ollon y crucifix ar O llaw. ie. Ie. O Fi'n na, meddwl paid ti'n dweud meddwl. hynny. Oedd y crucifix yn cadw ni yn y game. Ie, roedd yn achub. Yeah, oh god, bydd rhaid ni un o'n ni prynu crucifix arall. So, basically, ar equipment list ti, mae crucifix wedi diflannu, right? Ie, fi'n meddwl fi adre fe. Right, rwy'n mynd I prynu flashlight, or rwy'n really angen un. Or just cael un flashlight and... It's not enough. O. Okay. Fi'n mynd I prynu... Na, prynu un. Mae gen I arian, na prynu un. Ti'n mynd I prynu crucifix arall? Ie. Okay, os ti'n prynu un, na I aros a safio fe ni arian ar gyfer rhywbeth gwell. Okay. Right. Ble ni'n mynd I mynd, o? Right, na gen ni 3 option tro hyn. Edgefield Street House, Grafton Farmhouse, or Bleasdale Farmhouse. Okay. So Bleasdale Farmhouse, Grafton Farmhouse, or Edgefield Street House. Beth ydy yn dweud, pa un yw'r fwyaf hawdd? Edgefield Street House, difficulty amateur. Yeah. Bleasdale amateur, Grafton amateur, gen I gyd yn amateur. Okay. Yeah, dyna'r lefel ni ar hyn o bryd. So, yeah, pa bynnag... Yeah, just dim ots then. Cos mae'n deud recommended items thermometer. Okay. Os rhywun gyda arian I brynu thermometer? Na, mae gen I, nes I wario. Arian I gyd. Okay, wait a minute. So it's a 2-storey, 6 Da fi bedroom house. thermometer. Mae da fi arian. Hey, nice. Thermometer. Na I brynu fe. Mae'n dweud Okay. a 2-storey, 6 bedroom house with a basement. We've just got confirmation of a possible ghost sighting here. This one sounds dangerous, so you'll have to be careful with this one. Gather evidence and leave as soon as you can. Oh god. Okay. Flashlight dim alw enw. Yeah. Yeah, o'n I really'n taunto. Pwy oedd e? Helen Robinson. Yeah. Dweud gwir hefyd, rwy'n i'n tont y dyn beth yw enw y dyn yna? Oh, yeah, Mark really. Williams. Courier Snooker. Yeah, Mark Williams. Ddim yn offi ar iddo. Na, oedd e ddim yn wir. Dim o gwbl. Jesus. Ti'n wind o fel lan. Right, rwy'n mynd I edrych ar y Google Play Store, so mae fel like guide app neu rhywbeth. Watch what you say, the ghosts are listening. Oh no. He did the mash. He did the monster mash. It was a graveyard smash. Okay. Right, sir. Okay. Well, my guide in-games yn ddim yn un o'na. Alrighty. Objectives heb fi llwythyr eto. Okay, so mae'r tŷ yn edrych eitha fach. Pwy sy'n mynd â beth nawr? I've also written some notes on the whiteboard if you I need come to protection. copy intel. Looks like this is going to be Dyna'r thermometer. Bydd fi'n cael y EMF reader. I cymryd y thermometer. I come to... Optional objectives. You discover the type of ghost we're dealing with, prevent the ghost from hunting with a crucifix, capture a photo of the ghost, find evidence of the paranormal with an EMF reader. I've done some more investigation for you. It looks like the ghost's name is Jennifer Robinson. This ghost also seems to only respond to people who are alone. You should be able to use its name to anger it and get some paranormal activity. Make sure to refer to your journal and write down any evidence you find. Okay. Okay, so... Right. Dylen ni cymryd y llyfr mewn. Cymryd gymaint o item mae'n ni'n gallu fi'n credu. Pwy di pigl ar y camera? Fi wedi. Cool, Fi so ddim. bydd ni angen roi hwnna. the left of the key. It's ready on the desk. Ti eisiau fi roi i ti nawr?
Na, mae'n iawn. Fi ni jyst angen ffeindio rhywle i roi e ar y llaw. Oh, wow, ma' 'na torch fan hyn, really mawr. Pam ni ddim yn mynd o fe? O ie. Pwy sydd eisiau to? Mae gen i 3 item yn barod. Ah, O, mae gen a i fi. torch. Edrych, mae dy fi'r thermometer, Fi'n- y thing sydd yn... Pam yw'n y O, torch fach? falle fi ddim angen y thing. Ti'n gwybod y FM thing yna? Mae gadael hyn fan hyn. Yn i angen llyfr. A ni'n just roi y llyfr lawr rhywle mewn y tŷ, ydyn ni? Gallen ni just rhoi llyfr lawr wedyn dod nôl mas. Ie. Fi di tabu hwn ar y llawr, ydy hwnna'n oce? Yeah, probably bydd ni just gallu pigo fe lan later. Okay. Achos dyw e ddim yn style yma, fi ddim yn credu. Right. Hello? There we Helo! go. Pwy sy'n cael allwerth? Fi. Right, let's mynd mewn. Jeez. Yo. Right. Lleidiar. Le fi roi y llyfr? Nwle? Wel, ni angen ffeindio... Ni angen... Efo'r llyfr yn mantelpiece. Ni angen ffeindio allan pa stafell mae hi'n hauntio yn gyntaf. Okay. Mae enw hi? Oh, falle bydd y thermometer yn handy te. Ie, bydd y thermometer yn mynd yn oer iawn. Okay. Ti eisiau agor y drws yna then? Le... Okay. Am di trws? Ie. Ni ar 14 pwynt... 13 pwynt... 14, hwnna'n eitha oer. 13 oer. Ie, ond dyw'r Grace ddim di bod ymlaen. A fi ddim yn gwybod pam. Os ti'n meddwl... Oh. 13 fan hyn. O, lan 16 eto. Right, see. Better ti, mae fe yn y basement. Ie. Mae'n wastad fan'na. O. Okay, 13. 16. Kind of a newid. Right. Torch fach and UV light. Okay. Oh, good point, Kieran. Ie, mae gen i'r... Dyna sy'n gweld y stains o pob fath ydy y UV. Right, lawr fan hyn. Ie, rydyn mynd lan y grisiau. O, na. Sorry. Ach. Alright, hwnna'n strange. Beth oedd ni'n dweud yr enw hi yn? Sure. Dyna eisiau 13. gwybod i dweud fi. Show me a sign. Na, dim. Please. Alright, ble mae'r golau mewn fan hyn? Can you hear me? Not twice if you can hear me. Peidiwch cnocio dwywaith pawb, hei. Yn demo na. Ys dim byd mewn fan hyn, mae ddim yn oer. Can you hear me? O, ie. Fel ni'n gwybod pwy ydy. Ie, beth yw e? Hey. Ofio fe. Hei, Kieran... Ti'n meddwl... Wyt ti'n gallu cofio beth oedd ni'n dweud yr enw hi yn reit ar y dechrau? Wyt ti'n cofio rhywbeth Robinson? Helen Robinson. Na, fyddi. Na, thi ddoi. Wyt ti'n gweld hwnna? Rwyf na, like, fflachio, like... Na. Ti dal yn y basement? Na, rwy'n lan y grisiau. Okay. Fan ai dilyn chi then. Grace Robinson. Grace. Oh, A nhw dyd o'r un teulu nhw fe. falle. Show me a sign. Why? How much is his sign? Like, how? Oh, hello. Rwy'n di angen ffeindio allan pa stafell. O! O! Roed yn mynd mas. Roed yn mynd mas. A roi methu gweld yn rhywbeth. O ie, rwy'n fi just gweld y pŵer yn mynd allan. Rwy'n Yn rhywun eisiau mynd lawr i basement ta? Pwy sy'n gyda'r torch? Mae torch arall yn y fan. Mae torch arall mewn y fan. Wel, iawn, roi methu gweld yn rhywbeth, so. Watch what you are Gyda fi? saying. Mae'n Beth os- bone ar y llawr. Bone. Oh, mae'n ddau pig o nhw fyny. Fel bonuses, get it? Oh. Bonuses. Rwy'n literally Come on. wedi pigo fe fyny am y reswm. Good.
I bwydo'r ci. Welding. Oh, hello. Jesus. Dylen ni mynd i troi power. Ydy ysbrydion yn gwrando i ni? Yeah. So mae Mike yn pigo fyny. Actually, mae'n bwysig yn y setup ti, James. Ti angen insiwr fod y mic ti yw'r un cywir ar gyfer y game yma, achos mae fel in-game listening trwy mic ti. Right. Pwy sy'n mynd i trio? Pwy eisiau dod efo fi? Trio'r peth nôl Gyda na. ti. Yeah. We're just mynd i check o'r van. Oh no activity. Jennifer. Who's Jennifer Robinson? Di unrhyw'n dod lawr? Ie, fi'n trio ffeindio ble mae lawr yn. Ciara wedi dweud, roedd y stream yn buffero. Hello. Pryd wedi dweud, show me a sign. Oh, yna'n creepy. Peth, ydy mewn hwnna? Trwy hwnna. Whoa! Jesus! Oh, it's your hand. Peth. No, it's not in. This didn't remember it. Mae mam eto? Dod lawr, Oh, fi'n lan dod in the lawr. garage, probably. Na, mae dim. Nes i mynd yn garage just now. Unless mae ddim magically... Minus 9, minus 18, mae fe yn y lounge. Lounge. Be? Rhys, Sut? Yn y Remethi! lounge. I can't believe my juice! Yn y lounge. Yn y lounge. Guys, fi ddim eisiau mynd nôl fanna, yn y lounge. Okay, ni'n dod lan. Ble ti? Fan hyn, trwy fan hyn, trwy fan. Yeah. Yeah, trwy fanna. Okay, rwy'n just mynd mewn y garage, just to gweld... Ah, mae pŵr mewn y garage, Rhys. Ymlaen te. Guys, You're mae ready. mewn fanna. Mae'n minus 11, mae'n minus 10 mewn fanna. Excellent. Rhys, ti'n cael y book? Y Ghost llyfr? Hunters, okay? Yeah, Remethi. Yeah, ni angen ffeindio, like, evidence of those. Rhywle? Just rhoi y llyfr rhywle, like, ar y shelf. neu rhywle. Yeah, Remethi. Un o Ghostbusters. Yeah, Rhywle, dyna like, ni. shine Oh! a rhywle. Rhoi dôl ai rhywle, so fe yw'n gallu actually gweld. Okay, ydw i'n gallu rhoi y thing lawr? Os rhywun yn fflachio'r bola. Okay, for a sec. Neu rhoi y camera lawr fan hyn. Remethi yw e. Just rhoi y... Mae dim yn mynd unrhyw le. Mae'n EMF reading o tree. Mae dim yn literally dim yn mynd unrhyw le. Jennifer Robinson. Ti'n bod glas fi just right click left? No, ti angen presgu G neu rhywbeth. Oh. G, yeah, G yw Oh, gosod. dyna fe. No, hwnna ddim yn ed. Ti rhoi y... Rhys... Rhoi lawr ar y bwrdd, like... Oh my gosh. Oh! Oh my god. Oh, Rhys, man. Come on. Hi wedi ysgrifennu mewn e. Look. Oh, weird. Mae na writings mewn y llyfr nawr. Mae'n gallu gweld pethau yn y... Oh, ydy ai gweld hwnna? Be? Mae'n shadows. Be? Ydy? So something. Mae'n fel shadows. Okay, fi'n dod nôl mewn nawr. Weld, Dim weld. byd diddorol. Mae'n fel orbs fan'na yn y sky. What? Ie, hwnna just o'r blwmin light, rwy'n meddwl. Right, J, evidence. O, mae minus 9 mewn fan hyn, though, guys. Freezing temperatures. Mae minus... Mae'n mynd i 10. cymryd y llyfr... Oh, llyfr di. Rwy'n di Minus troi y llyfr. 11. Ie, mae rhywun wedi ysgrifennu yn y blwmin llyfr. Edrych, mae yna, like, Oh, patramau. like, ghost writing. So ni cael freezing temperatures, EMF level o 5 a ghost writing. Ti di rhyfu hwnna? Rwy'n ti'n neud na? Na. A ni'n efo smoke. Dyd i'n rwy'n agor i gweld hwnna? Ie, hwnna'n... Oh! O'n i bod yn recordio hwnna. O, F. Mae gen i EMF reading o 2. Oes Fi unrhyw wedi beth... gadael y camera fanna, though. Di hwnna'n dda? Wyt ti wedi troi ar arno? Ie, mae'r gwyrdd. Cool, yn just mynd i edrych yn y fan ar y... For a sec. Fel arfer, pam ti'n recordio, mae'n coch, ond ar y game yma, mae'n gwyrdd pam ti'n recordio, ond yn odd ydi e. Ie. Ydi hwnna'n cywir? Ie. Okay, fine. Jen!
Give us a sign. Fel y niwl. I thought I just come off a wall, guys. Na, hwnna di bod fel yna am ages. Yeah? Yeah. Mae bloody niwl mewn fan hyn. Oh, mae'n ashwedd. Ashwedd. I'r car. Hey. Oh, mae ddim yn oer mewn... Oh, ie, yeah, mae'n -11 mewn fan hyn. Wyt ti gweld hwnna fflachio? Just then? Ie, yeah, oedd hwnna'n fflachio. Jen, Bit... Okay, na i mynd i roi llyfr nôl yn y fan. yeah. Probably. So ni cael ghost orbs, ghost writing, Right, freezing temperatures, EMF level 5, Secondary use. F. Efalle, mae gallu bod yn banshee, ar y ffordd yn EMF level 5, fingerprints and freezing temperatures. In your fingerprints, sir. Oh no, there's dim fingerprints. Ni ddim di cael y UV light. Ni angen mynd i nôl y UV light. Rwy'n cael rwy'n heb di gweld unrhyw Wyt ti? beth. Oh, hwnna'n odd. Edrych Freezing edrych fan hyn. temperatures, EMF level 5. gyda bwys y lluniau a stuff. Jen! O ie, hwnna ar llawn. O, falle troi'r teledu awr? Yw smoke yn y te? Achos mae mor oer, mae fel condensation. Hudson. Is it Hudson? No, Jen. Hudson. Oh, come on. Honestly. Come on, Jen. Robinson, where are you? Pwy sy'n eisiau pwy sy'n eisiau hyn? UV thing. Who's ti eisiau? Rwy'n pig ddilyn. Rwy'n mynd i cael y spirit box, just gweld os ni'n gallu communicate. Jennifer. Jennifer. Jenny. Me and Jenny will have peas and carrots again. O, ti clywed sŵn? Mae sŵn mewn fan'na nawr. Ewch mewn fan'na. No, wain, peth. O, wain. Fan hyn. Pawb gadael o stafell, gadael fi mewn fan hyn. Okay. Jennifer, can you hear me? Can you hear me? Speak to me. Mae dal yn -11 mewn fan'na. Say something. Jennifer. A ni gallu just guessio a mynd? Yeah. Os... Ydy hwnna sut mae'n gweithio? Jen. Jennifer. Oh, Jenny. Jenny bach, be wyt ti'n gwneud? So rwy'n meddwl efallai mae'n either Uray neu Demon. Ni'n cael y ghostwriting, freezing temperatures ac hefyd EMF reading. Yeah, let's guess on it. Oh, na, just i Kai. Oh god. With it in fi. Yeah, mae torch fi'n fflachio. Oh, boys. Oh god. Cael y crucifix allan, reit? Mi angen mynd tu ôl I ti, I safio fi hun. Cyf sŵn na. Roi, fi heb ti neud. Oh, na, fi di marw. What? Am di fi marw. Oh, Rhys di marw! Oh! Mi gallu gweld it? O, ti'n marw. Oh! Oh, my child! Cael y crucifix. I'm getting... Mae'n disau. Am na fi hanyn ni. Jesus Christ. Ni gallu just guess on nawr. O, rhywun mynd nôl mewn I am y crucifix te. Pyd fel an. Oh, okay. Ddim eisiau gorfod prynu hwnna eto. Ie, trosio arian. Gola argantyddo achos mae hwnna'n really scary. Crucifix. Fyna. Ble Right, mae'r...
Na I aros yn y drws, so mae'n methu cau y drws? Dyna fe. Ti'n ffeindio fe? Ie. Oh my god, oedd hwnna'n horrible. Right, do. Wait. I mam te? Nes i Reading, beth yna pan? Falle. Fy wain yn dechrau sgrechian, so nes i Reading. Dyle ti ddim wedi. O ie, just tynnu llun o dy brawd ar y llawr, a mae hwnna'n evidence enough ydi e, bod yna rhywbeth dodgy fyna. Oh god. Okay, let's just check Oh, okay, let's just check o'r guide. So, beth di digwydd? Ni wedi cael ghostwriting. So, mae'n dweud, discover what type of ghost we're dealing with, prevent the ghost from hunting with the crucifix, capture a photo of the ghost. Right, mae rhaid ni cael llun o'r ghost. Ydy ni'n digon ddewr i wneud hwnna? Yeah, I mean, well. Oh, syth ar ôl y game hyn. Yeah. Wait, mae ddim yn shade, mae'n... So, Morgan, press J. Yeah. I like journal that, a mae'n dweud o ti am a holl different types of ghosts. Mae'n dweud o fath o'r evidence o dan nhw. Os mae'r ghost hwnna. So beth ni wedi cael? Ni wedi cael freezing temperatures. Ni ddim wedi cael fingerprints. Heb wedi gweld unrhyw rai nhw. Na. Ac EMF So- level 5, rwy'n meddwl? Okay, EMF level 5. Freezing temperatures. Ghost writing. A freezing temperatures. Yeah. So, mae ddim yn dweud beth yw'r options. Beth ti'n meddwl? Like, beth ydy hwnna'n neud? What? Like, right, evidence found, EMF level 5, evidence 2, ghost writing, evidence 3, freezing temperatures, a wedyn ar Ie. gwaelod mae'n dweud ghost type not yet discovered. Oh. Be ni fod wneud? Oh, usually hwnna narrow fe down. O perhaps ni heb di cael EMF level 5 te. Na. Na, fath mae'n... O, a nawr heb level 5, mae'n dweud demon, Uray, neu Uray. Okay, so beth di'r difference between a Uray and a demon te? So Ni angen mae- edrych yn y llyfr. Demon. A demon is one of the worst ghosts you can encounter. It is known to attack without reason. It will attack more often than any other ghost. Evidence, spirit box, ghost writing and freezing temperatures. Oh, mae gallu bod either yn nhw Uray or ghost. Beth ni darllen i arall? Uray is a ghost that return to the physical world usually for the purpose of revenge or hatred. Unique strengths, Urays have been known to have a strong effect on people's sanity. Santi levels. Oh yeah, 50 sanity levels ni. 54. Ooh, perhaps... Dim hwnna. Yeah, hwnna'n quite low. Perhaps mae'n Ydy. Uray. Uray. No? Mae yn, achos Mae'n dechrau literally o'n i'n neud awr o'r blaen i gael Ie. e hwnna. Ie, ond... So ni'n dweud mae'n Uray te. Na, Yeah, rwy'n go on. meddwl fi'n arall. Oherwydd... Ti di marw, right, Rhys? Na, dwi'n Na, meddwl jokes. mae'n... Na, sa'n siŵr os mae'n demon, oherwydd mae'n demon... where's the demon one gone? This is demon. Oherwydd mae'n dweud spirit box ydi, oherwydd fi ddim yn clywed unrhyw beth ar y spirit box. Right. So Uray... ti'n meddwl? Okay. Yeah. Rwy wedi... Wyt ti eisiau update o'r un journal ti dweud Uray, Morgan? Yeah. Yeah, Uray. Cool, let's go. Let's leave. Ffrindiau, defnyddiwch yr evidence filters. O'n i wedi, yeah, diolch. So. The ghost was a demon! No! For O, God's nes i sake. dweud di, ma. Nes Nes i ti dweud dweud. hwnna? Alright, sorry. Sorry, Rhys. Rhys. Na, mae'n iawn. Damn it. Okay, Ond rwyf James, fi ddim yn dewch mewn. Dewch mewn i'r game. Rwyf fi ddim yn clywed literally unrhyw beth ar yr thing, what do you Na. call it? The spirit box. Rhaid i sylw. Rhaid ti fel taunt o fe fwy falle. Yeah, falle. Right, be ni'n mynd i prynu Hey, nawr. ffrindiau, beth wyt ti, beth yn ni actually edrych am efo'r spirit box? Like, beth ti'n swnio fel? Ti'n gwybod? Just yn ni gwybod beth fi, like, gwrando am. O ie, mae'r invite code James mewn Skype. Ooh, mae head-mounted camera yn dda, achos ti gyda
dwylo yn rydd wedyn, wyt ti? Yeah. O, fi definitely... Oh, required level 8. So ni'n level 8 o. Oh, hwnna'n A gydyn. rwy ddim yn cael y crucifix yn yr items fi, Rhys. Even rwy fi'n cario fe. Wyt ti'n cael yn yr items ti? Na. O, fi gyda fe... O na, fi ddim. Fi ddim gyda fe yn un fi. Oh, gydyn. O, bydd rhaid i fi... Pwy sy'n gyda arian i brynu crucifix? Rwy ddim yn neud unrhyw beth tro hwnna, oedd fe? Na. Na, oherwydd rwy fi'n demon. Demons ddim yn affected. Rwy ddim meddwl o gan crucifixes. Dim yn banshees yn nhw? Neu... Oh, god. Rhaid ni dysgu fwy yn mynd nôl i ysgol Casper, fi'n credu. Fi ddim yn gwybod. Yeah. Right, cool. EMF reader. Neu cael EMF reader. UV light. Spirit box, salt, smudge sticks, tripod. Yey, o leia. UV... Ie, dim pwynt cael rhywbeth ni gyda'n barod. Os ni gallu rannu fe rhwngthyn ni. Ond... Beth... Tripod can be used to mount video cameras. O pam beth ti eisiau fe ddo? Really? So ti'n gallu settle fe lan mewn ystafell sydd yn... Yeah, but be fi'n pwynt yw, ti'n gallu just place fe lawr ble bynnag anyway, wyt ti? Mae ddim yn mynd i symud, neu... Tybed pam. Yeah, I don't know. Motion sensor, bydd hwnna'n really nice. Required level... Oh god, ni ddim yn digon o levels nawr. Gael rein. Oh yeah. Glow stick. Glow stick can be used to help navigate in larger locations, used as an area UV light. Oh, salt. Salt is toxic to most kinds of ghosts. Will reveal their footsteps under UV light. Oh, so ti'n rhoi ar y llawr? Yeah, yn yr ystafell nhw'n haunto. Yeah. A wedyn, bydd hwnna'n probably cael ti nice bit o arian, bydd fe, am yr Yeah, of evidence. course. Os ti'n Yeah. tynnu llun o hynna. Yeah. Bydd fi'n prynu salt, a bydd fi'n cael smudge sticks? Burning smudge sticks near a ghost will prevent it from attacking for a period of time. They're probably good purchase. Okay, ond ma' hwnna'n cool, achos mae hwnna'n fel collective group equipment list ni. Yeah. Oh, ma' hwnna'n cool. Yeah, hoffi hwnna. Right. Okay. Unrhyw beth arall werth prynu? Ddim siŵr. Os, No. Yeah, mae'n credu. Okay, pwy sy'n eisiau aros yn y fan i gwylio y camera? Gwerth ni angen, like, gwylio Allan ni camera neud hwnna, os am... ti eisiau. Ie. Gallai neud. Os ti eisiau. Fy mi eisiau ffos yr unrhyw. Just i gwylio am, you know, what's it called? Infrared camera? Night Yeah. vision Oh, camera? activity. Activity. Yeah. Hefyd. A chart. Right, y jobs ni'n cael yw Ridgeview Roadhouse, Edgefield Roadhouse. Street House, Bleasdale Farmhouse and Grafton Farmhouse. Just gwneud Ridgeview. Yeah. Mae'n dweud amateur 2-story 4-bedroom house with a basement. Got an email from a friend. He says there's definitely some kind of paranormal activity here. Head there and gather as much evidence as you can so a Ghost Mobile team can finish the job. Something cool. Yep. Right. Barod. Ready up! Oh no. Green ar 50 stop. Oh. Dip of what you stole on me. I'm a dad zooming in a new nanny. Blah. Right, James, play tea. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before Aha, we start teen the in him. investigation. I've also Great. written some notes on the whiteboard if you need
need them. Dyma'r notes ar y whiteboard. Ni'n cael We've had no optional reports of objectives. violence, Discover what but type of ghost keep they an eye are. out. Capture a photo of dirty water in a sink. Cleanse the area using smudge sticks. Find evidence of a paranormal with an EMF reader. Be? Who did they win that? Joseph Wilson. And This hang on. ghost also seems to respond to Smudge people stick? who are alone. Oh nah. Should be able to use its name to anger it and get some paranormal activity. Yeah, Make no sure to smudge rep- sticks. Share a journal and write down any evidence you find. Oh nah. Oh nah. Right, James, ti eisiau cael y EMF reader, the little white thing fan'na. So os ti'n newid I hwnna with y scroll wheel neu Q, a wedyn try arno. So bydd hwnna yn like spike o different colours. allwedd, boys, Os mae'r allwedd. ghost yn near, a neu gwneud rhywbeth. Rhaid paranormal anghofio'r activity allwedd. Ar bwys ti. Down. Right, pwy sy'n cael yr allwedd? Dim fi. Reese. Na. Oh, James cael e, nice. Are they? Oh, sorry, o'n i'n O, time yn mynd lawr. Ti'n meddwl? Ni'n cael 5 munud i ffeindio'r ghost neu bydd fe'n mynd yn angry. Ydy unrhyw cael thermometer eto? Oedd dy fi un o'r blaen. What? What was... Oh, roedd hwnna'n blymyn curtain. Dim mae'r camera. Ni rwy'n mynd i roi'r camera. Rhaid gwylio'r camera. Oh yeah, pwy sy'n eisiau cael y Mae dy fi camera, ond fi'n trio ffeindio'r thermometer hefyd. Ble mae thermometer wedi mynd? Os rwyt ti ddim yn add your very list, equipment list. Bydd e ddim yn... Ond oedd dy fi fe tro diwetha. Yeah, bydd ti angen add your very eto. Oh, what? Hey, noswaith dda, i Sports Rhys. Oi. O, ble mae'r camera? Fan hyn, fi O, gyda ti'n fe. cael e, oce, na mynd. So, mynd o. Ond fi ddim gallu gweld. Os i rhywun sy'n gyda torch, achos... Okay. Right. Be ti eisiau fi wneud? Just... O, mai! Na fi'n mynd lan i 8 am rhyw res. O, mae'n now on 0. Show us the sign. Joseph. Come on, Joseph Wilson. Joseph Wilson. O! Wyt ti'n clywed hwnna? Piano. Yeah, piano. Piano. Nath e just mynd lan i 3. Na i 2. Ydw i'n gallu gwylio'r camera te pryd ti'n mynd Yeah. lan? Ti angen troi arno. There we go. Fi fi'n Na, gwylio Rhys. hwnna. O! Roedd rhywbeth yn just cwmpo band fyna. Sut fi fi'n troi hwnna arno te? O, dyma'r piano. Sut gallu Rhywbeth troi da. arno? A click the mouse. Ar bwys y cyriadur. O ie. Hey, roi e ar y desk golau so fi'n gallu pleisio hwn lawr. Okay, there we go. Hey, Alright, James, so fi edrych, rhywun. Roedd rhywun yn gwasgu'r... What do you call it? The piano. So, Mae'r os ghost wedi gyffro ma' hyn band. Joseph dau ni'n Wilson. mynd allan, right? A mae un person yn Joseph aros mewn a siarad. Mae'n dweud, this ghost likes to be alone gyda person arall. Oh, Joseph Wilson, blurry. oh rai ar bwys y piano. Definite, achos mae'n mynd i probably Yeah. mynd nôl O, fan'na. really ready allan. Na, mae'n na O, 0. da. Ti ddim gallu spread o fe? Na. Ah, okay. Joseph. Ble roedd ti Joseph? Dib-dib-dob am i. O, nath Nes i rhywun pleisio fe... Nes i roi e... So mae'n pwyntio at y piano. O. Joseph Oh, Wilson. Pwy sy'n Ydy cael yr... hwn llyfr da mewn. Joseph. Show us the sign. Mae dweud enw Sorry, roedd hwn yn fi. Joseph Wilson. Joseph Wilson. Joseph Wilson. Joseph Wilson. Oh! Uh-oh.
Joseph Wilson. Joseph. Joseph Wilson, Joseph. Footprint! Wait. Tynnu llun o hwnna, lawr ble fi'n pwyntio. Mae gen i'r... Mae'r camera dal yn y fan. Rwy ddim efo Na, mae gweld e. camera fyna. Mae fyna! Mae dod! Rwy'n dod i cymryd llun. Rwy methu Fyna. gweld unrhyw beth. Rwy'n Mae dod. fyna! Mae'n Does dim- ben am footprint. Does dim byd fyna i fi. Le wyt ti ryd? Fyna edrych. Ola'n fflachio. Le wyt ti ryd? Ddim yn gallu gweld hwnna. No. There's nothing there. I fi, anyway. Ydw ti yna? Ie. Mae'n y footprint fan hyn. Mae'r Oh! footprint fyna. Oh! Like ti fewn assault? Ie! If Sut bydd na hôl yn y canol fel na? Ie, hwnnw'n... Yeah. Unless... Bendant. Ydy e'n cyfrios un o'n un. O ie, ydy un o ni wedi sefyll ond fe? Fi ddim yn credu ni'n gallu sefyll arno fe. Joseph Wilson. Na, rwy'n trio sefyll tri. Hello. Joseph Wilson. Oh, wow. Camera zoom in. I wneud camera then. Rwy'n mynd i dod Like, ar llyfr mewn, iawn. Actually tynnu llun o'r camera. O ie, dod o'r llyfr mewn. I gallu troi'r golau ar. Cool, so mae wedi manipulate our objects. Joseph, show us a sign. Le ti eisiau fi roi'r llyfr? Sut ti'n actually tynnu llun though? Ti methu, hwn yn y video camera. Na, nes i tynnu llun o fe. Ie, yeah, Morgan yn Ie? cael y video camera. Mae yna dau camera yn y game hyn. Mae yna video camera ac y picture camera. Okay. Wel falle footprints ni yw e, nawr fi'n dechrau meddwl hwnna hefyd. Oh, Oh my god, rwy just wedi realise rhywbeth. be? Dwi wedi blodau'r bloody smudge sticks. Lighter ti. Na, Be? ddim cael lighter. O, so ti... oedd dy fi lighter o'r blaen? Ond ddim nawr, sy'n oed. Llyfr ara, oes piano. O'n i ddim yn gwybod y ti'n gallu colli lighter stuff. A fi'n credu ni'n gallu cerdded trwy'r halen achos... Joseph Wilson. Na, levels yn o dan 0. O, clot i mynd i 0. Oh Oes dweud enw fe? Os ti eisiau dal fyny gyda'r chat, Oh. okay, i mewn. Yeah. Bone. Pwy sydd yn y van? Oh god, okay. Fi angen edrych ar y WhatsApp nawr. Be mae fe'n sôn am? Joseph Wilson. Pisa ar y Joseph Wilson. Joseph Wilson. Joseph Stop, just stop your dweud y blymyn enw fe, Morgan. Oh my god. Wilson. Dyda? Bis ar eich llaw. Mae'n cael ti eitha posh ydi e, i dweud wir. Ysbryd, ie. Ys tafu beth. Pa? Mae gen i radio. Teleri yn Shocking. Joseph, say something to me. Mr. Stalin. Speak to me, Joseph. Fi wedi gweld y beth mae Rhys yn siarad am nawr. Ti'n gwybod mae Kevin dyr ti achos mae gyda'r fel y green screen effect thing. Yeah. Achos mae fe fel yn symud nôl ymlaen, mae'n edrych tipyn bach fel ti'n hunan plesuro dy hunain. Mae'n eitha Oh, funny. no. Neu rannu gyda... Neu rannu fe gyda ti ar yr WhatsApp. Mae 6 is ar y llaw. Oh dear. Joseph, say Nôl yn something. y game. Dishes e wedi wneud allan o plastic. Smash up. Joseph.
A fi'n dod nôl, mae'n rubbish mewn fan hyn. Right, beth yw hwnna? Smudge stick efe, yw'r thing gwyn. Ie, ni ddim cael lighter i Right. defnyddio nhw. O'r ffail, gan rhaid dros ma'n. Nes i trafod. Joseph, are you here? Capture photo of dirty water in sink. Beth os ni'n canolbwyntio ar hwnna? Ti gyda'r llun photo Ie, hwnnw ddim camera? ond yn digwydd os mae haunting, a bydd y ghost yn fill o'r sink. Okay. Joseph Wilson, where are you, mate? Joseph Wilson. We've never touched that. Pwy an? Bit of god. Hey. Well, Weles i hwnna, oedd wedi fflachio hwnna. Joseph Joseph Wilson. Wilson. Dwi'n meddwl mae'n definitely lawr llawr yn yr ystafell. Oh my god, edrych ar... Mae plat ar y llawr, ond mae fel yn hof... Joseph Wilson. Joseph, mate. Yeah, mate. Wow. Who's that? Was that Was you? Sorry, dyna'n fi. Na, pwy yw troi y... Oh, mae bone yma. Hwna'n really high EMF reading. Joseph Wilson. Sorry, Miss Jackson. Jesus. This is for real. Never meant to make you melt. Right. Oh, beth sy'n mewn fan hyn? Basement. Yeah. Pwy sy'n eisiau dod i'r basement? Pwy sy'n dod? James, ti gyda mic? Ti'n bwyta ribs? Neu rhywbeth? Oh, cool, fi'n gallu... Mae dy fi... Uh-oh. Joseph Wilson. Mae ddim yn happy. Wilson. Wilson! Mae di ysgrifennu yn y llyfr yr enw y gair die. Oh. Rif neu like No. marw. As in, oh Marrow. god. Oh, hwn yn like maxed out. Oh my gosh. Okay. Ti wedi... Does dim byd yn y basement. You're hard, Jose. Ti wedi tynnu llun o'r llyfr, Rhys? You are hard, Joe. Yeah. Roedd fe'n bwrw'r blymyn thing. Oh, mae wedi Rhys edrych dod drafod un. Cymryd llun o'r assault. Fyna, assault. Pwy fe fel na, just now. Na, un hyn ddim. Pwy fe run? Oedd e'n. Na, roedd fe'r dau nhw on. Roedd un hyn Yeah, ddim. pwy fe fo'n rhaid nhw fel na. Wait, check ti wedi cymryd llun o fe. Ti cael bone and interaction, and that's it. Trio cymryd llun o hwnna. Dwi di cymryd llun o'r un draw fan hyn. Yeah, but he registered it as the bone in the bathroom. Ddim assault. Ah, best. Ne! Bone in the bathroom. Oh, you didn't take... Hwna'n swnio fel rhywbeth Nes i gwahanol. cymryd llun? Whatever. Bone in the bathroom. Have you gallu cael yr, No, never mind. Be? UV. Yeah, go on. Just am un funud. Joseph Wilson, where are you? Yeah, fe Joseph. gyna am fanol fan hyn neu rhywbeth. Ti'n gallu just goll hwnna. Joseph! Diolch. Hey, mae salt ddim really dangos yn beth ar y UV ydy e. Na. Never mind. Joseph! Dyma ti. Nes ti roi halyn fan hyn hefyd? Yeah. Okay. Joseph Wilson. Joseph Wilson. Joseph. Right, so beth ni'n cael te? As evidence. Right,
Nath rhywbeth jyst symud o. Okay, Joseph Wilson. O, fi'n credu beth sydd rhaid i ni wneud yw pawb Jyst gweithio ar llaw. mynd dim ond yn gadael un person yn y stafell gyda'r ysbryd. Os ni gyd yn crowd o fe, mae ddim eisiau fel wneud unrhyw beth. Yeah. Okay, ti eisiau So- aros lawr fyna te? Okay. A wedyn y person sydd ar ôl just dweud Joseph Wilson neu ni gyd yn gallu dweud e ond mewn stafelloedd gwahanol. Ie, na i aros fan hyn i tynnu. Joseph Joseph Wilson. Joseph Wilson. Joseph Wilson. Hello, Joseph Wilson. O, mae stafell arall mewn fan hyn. O'n i ddim yn sylwi. Joseph Wilson, are you there? Are you there, pal? Nath Lola jyst mynd am. Mae'r fan ymlaen fan hyn. Joseph Wilson. O, dyma lle nes i gael fy lladd gyda ti. Na, dyma lle nes ti gael ei lladd Rhys tro diwethaf. Ie. Stafell yma. Lola i fflachio. Joseph Wilson. Wilson. Joey. Joseph. Wilson. Wilson. Joseph. 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 Joseph Wilson, where are Wilson. you? Joseph Wilson. Oedd na timer fel 5 munud? Nes i troi e ar, wnaeth e troi y thing off yn syth. Joseph Wilson. Joseph. Fi'n credu mai trwy fyna, guys. Pwy sydd gyda readers a pethau? Rwy'n meddwl mae'r circuits yn overloader os ti'n troi ormod arno. Ble mae Joseph. James gyda'i Mae'n nath EMF ar y reader thing? Joseph. Fi'n credu mae rhywbeth mewn fan hyn. Joseph Wilson. Guys, mae mewn fan hyn fi'n credu. Hwna ti? Pwy? Nes i gweld like rhywbeth yn y torch. Ble yw ti? Cedyn. O, Na, mae clywes rhywun arall yn fflachio. piano. Clywes i piano fyna. Edrych ar s- James, ti dal Ydi, gyda nath fi mynd lan. reader thing yna? Ti allu taflu fi reader thing i fi defnyddio? Neu swapio ti am UV? Right, Neu Owen, swapio for a sec. Swapio. James, pam ydi sanity ti 34%? 31%? Fi'n credu fi eisiau checo os mae... James, os ti eisiau bod rhwng y cornel, pam mae... Oh my god, oedd rhywbeth yn yr awyr fyna. O, hwnna'n ti. Ydy hwnna'n ti? Oh, never mind. Right. Yw fan hyn, right? Credu mae pethau mewn fan hyn. Joseph Wilson. Joseph. Wilson? Joseph. Mae definitely spirit orbs ar y camera sy'n tu ôl ti, Morgan. Ydy e? Wedi rhoi, yeah, fe gallu gweld spirit orbs like float Okay. around ar y screen. Right. 100%. Oedd hwnna beth rwy fi'n gweld yn y lefel cyn... Na, roedd hwnna'n just... Roedd hwnna'n just like light array effect. Joseph!
Where are Joseph you? Wilson. Joseph Wilson. Joseph. Wedi dweud, ti'n methu dweud unrhyw beth Morgan. Wnaeth Rhys dweud, nes ti ofyn mewn llais ryfedd iawn pwy sydd eisiau dod lawr i'r basement. Oh, nice. Wel, yn anffodus, dyna'r unig llais i tyfu, Rhys, so... Hwna just norm i fi. Oh, Max fan hyn, guys! Ddim person, ond maximum EMF, guys. Joseph Wilson. Na, fan hyn. Gweld e? Joseph Wilson. Ni ar yn bod ma hunain ni. Ie. Falle dyna... Falle mewn fan hyn then, ma fe. Dwi'n ras na bod ar hunain ni. A rwy'n ni'n cael ghostwriting hefyd, wyf ni? Shade. Apparently, EMF level 5, ghost orb O, and EMF Max ghostwriting. fan hyn! Yn dweud bod e'n shade. Mae fan hyn, mae fan hyn, mae fan hyn, guys. Mae Ah, here we Max. go. Look, a shade is known to be a shy ghost. There is evidence that a shade will stop all paranormal activity if there are multiple people nearby. Ond ti'n agos i fi nawr, a mae Max. Right, remember mae'n shade. A Ni'n shade. mynd i just guess o'r shade then? No, not guess. Ni cael 3 lots of evidence sy'n pointed at a shade. Right, Says, alright. a shade is known to be a shy Chill ghost. There is evidence that a shade will stop all paranormal activity if there are multiple people nearby. Unique strengths: being shy means the ghost will be harder to find. Weaknesses: the ghost will not enter hunting mode if there are multiple people nearby. Oh, good, thank God. Ond ni angen trio cael dirty water of a sink. Wel, So, rhyw Fydd os person... fi'n mynd nôl i just, ond fi ddim yn mynd i ennill unrhyw arian os fi'n marw, dwi. Na. Pwy sy'n Yes, cael Ian, y... yes, Ian. Pwy sy'n cael y picture camera? Ie, fi. Mae'n really cryf yn un, guys. Beth oedd enw fe eto? Joseph. Joseph Wilson. Cofio, Joseph mae... Wilson. It won't enter hunting mode os mae multiple people nearby. Joseph. Joseph. Dal ennill arian os ti. Yeah. Os ti'n marw. Joseph Wilson. Right, cer i ffwrdd yn am munud, Rhys, just i ni cael i wneud rhywbeth. Oh my god. Joseph. Mae... Turn. Oh, pam fi eto? Quick. Ti'n okay, Rhys? Quick, trwy'r golau ar. Rwy'n di lladd. Piro'r camera lan te. Ti di cael llun o fe! Ti di... Yeah. Oh, Rhys, mae'n eich dying breath. Rwy ti'n tynnu llun o'r ghost. Oh my Oh, god. Oh my god. Ti'n gallu just edrych fyny'r llyfr am hwnna? Oh, fi eisiau gweld hwnna. Oh my god. Gallu ti wedi cael gwyneb eddo? Yeah, press J. Mae'n mewn eich... os ti'n press J, open eich journal up. Bydd yn mewn y journal. Alright. Rhan yn stopio trio Reddit i ffwrdd. Okay, here we go then. So, journal ni. Oh, mae hwnna'n creepy as hell. Mae fe fel rhyw fath o butcher o rhyw fath. Yeah. Oh god. Right. So, ni definitely yn mynd am evidence found. Yeah, EMF level 5, ghost orb, ghostwriting and shade. EMF level 5. Ghost orb. A shade. Rwy'n meddwl, yeah. Just mynd i googlo ghost orb just i gweld beth mae yn. Shade, yeah, dyna'r unig un mae gallu bod. Yeah. So, yeah, go on then. Bant o ni. Okay. Fi di pigo fyny, beth ti'n galw, morphoil. Fi'n handy. Cool, ydi pawb wedi dewis evidence yn eich journals ac... Fi di marw. Yeah. Right. Dim sy'n i neud e. Yn yr evidence tab o'r journal, os rwy'n newid e, ydy yn newid am chi hefyd? Question dda, na I checo. Na, mae ddim. Mae ddim. Hey!
Diolch am ail danysgrifio Storm. Wei. Good boy. Croeso nôl i'r crew. Croes yn ôl. Ie, diolch iau. O, a ti wedi unlock o emote i ni, K-pop victory. Diolch yn fawr am hwnna. Cool. Hey, diolch am tanysgrifio. Ei, Iaj. Mae Iau gyda enw really hir llawn, a mae Rhys yn hoffi teaser fe am fe. So ni So gyd good. barod i gadael te? Yeah, come on in. Good. Come on, right, buddy, Oh, go. hydrate. Mae gen i Coke. O, na, Pepsi ydi on. Yes! The ghost was a shade! Nice. Nes i o'n cael 2v2? Oh, Brilliant. Ges i 45. a fi. Oh. Beth oedd ti cael, James? James, ydy mic ti ar? Mae'n creepy pam ti ddim yn ymateb. Hello? Hello. Right, okay. Thermometer. Beth yw'r peth mwyaf drud i gallu prynu sydd yn werth prynu? Oh, level 6, motion sensor, fi eisiau hwnna, ond dim point. Level 8, glow stick, ddim really. Infrared light sensor. Beth yw Spirit Box? Hwnnw nhw'r walkie-talkie. Ah. Efo rai o'r ghosts, nhw gallu siarad i ti trwy y spirit box. Oh, cool. Tripod. Smudge sticks. So, ti angen prynu new pethau pob tro? Na, os ti ddim yn marw, ti'n cymryd eich pethau nôl efo ti. Ah, right. Fi di prynu lighter, so os ti'n dod ar smudge sticks tro yma, Yeah. i ni Nice. gyda Rwy'n chance mynd i prynu... flashlight. So ble mae'r camera sydd just yn tynnu lluniau? Achos mae fideo... O, photo camera, there we go. Falle na i cael un o nhw hefyd. Yeah? Yes. Mae dwy siawns wedyn. Yeah. Fi'n prynu smudge stick. Nice. Nhw'n o little burny things. Bernie? Cool. Mae wedi prynu glow sticks o'n i gallu fel rhoi e mewn rhywle. Am rhyw reswm, efallai. Un. Yn barod. Barod. Rada. Hey, Rwy'n mynd i dod y salt. Charizard emoticon. Nice. Charizard. Ac rwy'n mynd i dod y flashlight fi hefyd. Wyt ti dod y smudge sticks, James? Ie, dwi'n cael un, eisiau fi prynu unrhyw mwy? No, no, just un yn fine. Ie, cool. EMF reader, yeah. Flashlight, 2 flashlights. Lighter. O, ti angen gwasgu ad hefyd, James. Like, ti'n prynu nhw, wedyn nhw'n mynd i'r inventory ti, wedyn ti angen click ad i add nhw i'r equipment list am y job. Dyna. Nice. Ydy ti'n cael mwy na 2 flashlight? Dibynnu rwy'n dod y flashlight fi, Okay, fine. ac mae flashlight just yr un greiddiol hefyd. Okay. I'm Oh, no. gonna take my damn flashlight. Okay, mae na Edgefield Street House, Tanglewood Street, Ridgeview Roadhouse, Grafton Farmhouse and Bleasdale Farmhouse. Pwy ni ddim di wneud eto? Dim clem. Okay. Fi'n credu wnaethon ni colli yn y ffarm tro diwetha. Difficulty amateur, recommended items thermometer. A 2-story 3-bedroom farmhouse with an attic. Yona called this morning. From what she said, it sounds like a dangerous ghost is haunting the area. Head there, gather as much evidence you can, so a ghost removal team can finish the job once you leave. Da-da-da-da-da. And you cymryd thermometer efo ni? Yes. Mae dy fi... Byr, byr.
Hey, Fred, no ghost. James, ti angen gwasgu ready up. Well, I'm not ready. Okay, sorry, James. O'n i'n meddwl bydde ti'n hapus nawr gyda'r ribs na, you know? Oh, Ooh, they're, emote wall. they're very nice. Right. Oh, gutted. Oh na, sneb eisiau gweld that. Oh, funny. Right. Oh. Gosh, mae character cymeriad ti mor pale. We've arrived. Check the equipment. Un pwy? Yr un James. Yeah. Oi. The whiteboard will help. What I mean. Right. Discover what type of ghost you're dealing with. Have a member of your team witness a ghost event. Capture a photo of dirty water in a sink. Capture a photo of the ghost. I've done some more investigating for you. It looks like the ghost name is Michael Williams. The ghost also seems to only respond to people who are alone. You should be able to use its name to anger it and get some paranormal activity. Make sure to refer to Oh, your journal. no. Screw this. I don't go. No. Think I'll learn that. Ydyn ni'n Peter Lan glow stick? Rwy wedi, ie. O, dwi'n cael glow stick fi nôl. Lol. Ond ddim glow stick ti, rwy wedi Ie, prynu ie. glow stick. Na, nes i prynu. O, fi heb di adio fe. Ah, Heli. Heli. sad. Hey, fi di prynu photo camera. Fi eisiau cymryd un heddiw. Mae Mae Ble hwnna mae- with photo camera. Dwi'n cael Hwnna. photo camera. Mae fanna, mae'n right fanna. It's right there. Fi really hwnna. Fi ddim di Ac- tynnu llun. Ie. Rwy'n eisiau Rwy'n cymryd y eisiau video camera? Ah, Just i setio fe fyny rhywle? Ie, ni angen ffeindio ar ble mae yn gan gyntaf. Yeah. Any lighter. Mm-hmm. You and I know. Right, na i dilyn. O, neb di- Rwy'n gyda like. Ydy rhywun yn pig lan ar ci? Yeah. O, nice. Beth yw'r enw fe? Pwy bynnag sy'n gyda glow sticks, Ah, mae'n rhaid... Sa'n cofio, Sy'n beth mynd oedd o'r enw blaen. fe? Oh, Henry. bloody hell. Na i mynd. Dyma Fi di'n drws. hofio hefyd. Ti di agor? Oh, no. Beth yw'n? Christ. Fly sticky Yr enw yw... Oh, mae'r power box Yy, literally right fan'na o dan y grisiau. Michael Williams, pawb. Michael Williams. Right. Terrified. Be mae'r bloody light switch? Oh my god. Dyna fe. God, hwnna'n terrible light source. Yeah, let's just turn the whole thing off. O. Dilyn pwy bynnag sydd gyda torch. Ah. She's terrifying. O, ydy rhywun cael y thermometer? Hefyd. Ie, fi gyda fe. Very Yn good. defnydd. You and I know. Fe ti eisiau fi roi y glow stick yn yr ystafell a bwys y drws so ni gwybod bod hyn yn y ffordd allan. Neu dyle fi rhoi'r camera. Beth yw enw Giza? Then find your power establishment in gyntaf. Beth yw enw eto? Michael Williams, Michael Williams. Michael Michael Williams. Williams. Michael Williams. Michael Williams. Show us a sign. Michael Williams. Where are you? Michael. Alright, Mike! Michael. Michael. Are you doing fiber lighter? Yeah, man. Rhywun. Michael. Yeah. Oh no, my 3 floors over this place. Oh no. Ble ni'n mynd i mynd? Michael. Where are You're in you? dealing with it. No, I'm on my toad. No, screw this. I'm not what I'm on. Ble ti? Munud. Na, fi eisiau ffeindio ti achos ti gyda torch, fi ddim gyda torch. Rwy'n helpu ti. Rwy'n yma. Alright. And less likely i ymosod, a ni os ni'n newid gilydd. Ydy'n oer lan fan hyn, Ie. Morgan? Neu na? Oh, handprint. Someone tynnu llun o hyn. Ble? Ble? A wedyn, Landstar, dia. Bla. Lan y Got it. star. Okay, so mae'r ghost lan y Actually, mae hwnna'n good option. 2 a 2. Split o fyny.
Rwy'n mynd i roi glow stick lan y grisiau. Okay. Lan y top o'r grisiau, so ni'n... Mike Williams, where are you? Michael Williams. Michael Williams. Michael Williams. Michael Bloody Williams. Michael. Oh, it's you. No, but with Craig David. a Drusian fel a jar, so... A jar. Ja. Oh, no, open slightly. Ooh. A jar. Torch, nid torch. Okay. Tybynnu ble ti o. Beth ti'n neud efo'r smudge stick? Beth ti'n neud efo'r hwnna? Smudge stick. O, ti angen lighter fer efo yn lighter. A mae'n basically... Gen i mae'n lighter. gwneud y ghost ddim yn attack o am couple of munud. Ah, cool. I'll save it for later. Michael. Oh, Michael. fi o Gymru. Alright. Alright. Please. And it begins. Show us a sign. Ydy thermometer wedi... Na, dim byd. Wyt ti'n gwneud hwnna, James? James? Be? River golau hyn yn fflachio. Michael Williams. Fi'n mynd i Michael hwnna. Williams. Michael Williams. O Gymru. Mae'n alledd yma. Ni eisiau yr allwedd. Yeah, Man. why not? River Ma' golau isio hwnna rhoi- am bloody Ydw fi fflachio. gallu rhoi rhywbeth ar dan neu beth? Like, rhoi eisiau... Show us a sign. Michael Williams. Williams. Michael Williams. Ti'n methu... Ti'n gallu jump lawr fyna? James. No. Michael Williams. Wyt ti'n gallu jump lawr fyna? Michael Like, Williams. Michael, Michael you James, fat. wyt ti ar top floor? Michael Williams. Fine, wyt ti ar top floor? Mike. No. Morgan, wyt ti ar top floor? O fi ar y top, yeah. Oedd y ffôn hyn fel hyn o blaen? Ti'n gallu jump I lawr? don't know. Oh god. Are you sure if fe'n Michael Williams? Definite Michael Williams. Fi ddim yn cofio'r enw. Mickey Will. Mickey Will. Na, Ble Michael yw fy handprint, Williams. Rhys? Show us a sign. What was that? Rwy'n swnio fel... Swnio fel... Beth yw? Mae'r shampoo bottle ar y llawr. O, hwnna'n anodd llai A yma. hwnna just yn rude, ydw e? Jesus. Dirty pups. Ble mae... Michael. 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 Williams. Michael Williams. Mae Michael Williams. Mae'n non man yna fi ffeith hwnni. Ie, problem yw, mae eisiau cael ni ar ben ei hunain. Michael Williams. O, ni'n gallu mynd lawr. Ni'n gallu mynd lawr. Yeah, hyrwyd ni'n ar y first floor. Okay. Michael Williams. Ble wyt ti, boi? Eee, Mickey Williams. Oes na fel lle ar yr ochrau? O, mae na activity. Rwy'n edrych ar y Where? graff, mae na lots. Well, I say lots, like 4. Ie, o'n i... Ie, okay. A hwnna'n generally yn y tŷ cyfan, ie? Neu Ie. yn agos i rhywun? Na, hynny'n general yn y tŷ. Ie, o. O ie, mae'r ghost hyn yn dim ond respondri pobl pryd nhw'n ar ei hun. Michael Williams. Michael Williams. Show me a sign. Michael Williams. Oh no, the new growling. Oh fuck this. No. Growling? Yeah, like. Na, oedd hwnna'n fi. Sorry. Oh right. Sorry, boi. O'n i'n mynd Michael Williams. You're gonna shit out me. Ah. Sorry, na i ddim wneud hwnna to. Bach. Okay, beth sy'n fan hyn? Craig Ooh, mewn star yma. So you go in. Ble i ti, boi? Now dweud Michael Williams o ein. Michael Ysgrifio. Williams. Michael Williams. Ble i Michael ti? Williams. Michael Williams. Michael Williams, where are Michael you? Williams. Michael Williams. Michael Williams. Michael Williams. Show us a O, sign. mae na handprint ar y drws fan hyn. Yeah, hang on. Old news. O. Ni llun o hwnna i ti, James. Yeah. Picio. Michael Williams. Straight away, you're going to kill one of us. Fine. Michael Williams.
Yeah, you. Michael Williams. Show us a sign. Show us a Oes sign. Ydy yna handprint ar cloc ni na? River Drws yn agor! Pa drws? A mae yna level 2 o'n EMF. Drws hyn. Definitely man. Oh! Michael Williams. Ble wyt ti? Alright, give me it. Mae'n 6 fan hyn. Mae'n really... Yeah, Okay. ti'n iawn, James. Mae'n fan hyn. Michael Williams. Pa sa e? Le? Unas... Ble mae'r llaw? A'r llawr. Le mae pawb? Gi mewn un stafell. Mae pa sa? Michael Williams. Michael Williams. Michael Williams. Show us a sign. Show us a sign. Ground floor, first floor? First floor. First floor. Ble di cael y video camera? Gaf fi'n cael e? Ie, fi'n siŵr dod fel lan fi'n gwybod. Ie, ti'n siŵr O ie, ie. Dim ond 4 llun ti'n gallu cymryd? Ie. So... Gwyd rhywbeth. Oh my god! Oh shit, really good, guys. I saw him! Fi gyda llun, fi gyda evidence. Gaf fi'n cael y camera, Rhys, rhoi camera fi, please. Oh, that's so funny. O, Fi gyda evidence, weles ti llun nes i tynnu? Na. ys gweld. Edrych trwy journal ti. Right, yeah. Photos. Ti gweld e? Nah. Ghost. Oh my god, yeah, man. Proper ghost. Be, ydy be, like, be, Oh, right. ydy hwnna'n be, y shadow? Na, ti'n gallu gweld y llun o fe. Pwy sy'n cael y lighter? Oh Dwi'n cael y yeah! smudge stick in. Ghost! Fingerprints, interaction. Drop o fe. Right. Os mae hwnna ddim di cymryd... Gweld, ti'n gallu gweld ghost? Yeah, mae even labelled ghost hefyd. Ie, Yeah, exactly. Nice. Oes, Right, beth ar sy'n angen i wneud nawr? dim ghost. Ti'n rhywun... Beth ni'n meddwl mae'n ta? EM level 5 ydy e? Okay, fi'n mynd i cael. So, Pam fi methu gyd ni swap angen camera? neud now, capture a photo of dirty water in sink and discover what type of ghost we are dealing with. Are you So, then a level... thing sink. So fingerprints level 5 a beth arall? EMF reading. Yeah. At Fingerprint. freezing temperature. So EMF, fingerprints, freezing temperature, Banshee. What? Come on in. I don't know. Unig peth ma'n... Were you guys too? Oedd e'n EMF level 5 though? I don't know, rwy'n EMF rhywbeth. Rwy'n EMF yn mynd band. Sut ti'n light o'r smudge stick? Rwy ddim yn siŵr. Michael Williams. Show us a sign. Beth? Hey Rhys, wyt ti mewn y fan? No, ti eisiau... Oh, mae'n golau fflachian. Ti eisiau fi mewn fan? Mae'n Ie, mae'n just annoying. edrych ar yr camera. Rwy fi trio troi ar arno. Oh! Mae'n Michael EMF. Williams. Michael Williams. What? Why you scared the shit out of me? Mae'n Michael- EMF reading... Ie, rwy'n gallu gweld ti. Rwy'n gallu gweld. Dim lot. Show us a sign. Michael Williams. Mae'n a big boy EMF reading mewn fan hyn. Mae'n a tree. Ble ti? Yn yr ystafell hwnna. O'r un un. Okay. Nes i redeg i ffwrdd achos... Nes i tynnu llun, fi bach Hello, fel... Michael. Fi gyda llun. Beth arall ti eisiau? Are you okay, Michael? Surely mae yna fel picture book o ysbrydion a ni gallu just edrych a match nhw fyny. Okay.
Dwi'n methu gweld lot efo'r camera, mate. Mae'n battle. Fe fi'n mynd O, tynnu ie? llun arall, jyst i gweld os fi allu cael llun gwell. Beth mas rhwng Michael Maria Carey? Williams. Michael! Mae dau pobl yn y start. Beth sy'n bod? Did you see that, James? Jesus. Oh, my dod at ti! Mae di lot mewn. Oh! James! Mae di lot o ti mewn, lads. Oh no, no, no. Boys, no. Ble mae'r Ie. ffordd allan? Mae di lot o ti mewn. It's killed James. Why did you foul me? Unlucky. I'n mynd mas nawr. Boys. Dau i ni, so os ni'n aros gyda'n gilydd, surely. Rhain. Yeah. Right, mae'n agor. Right, James. Dwi'n meddwl ti di marw. Ie, beth Mae bach. Defi, ydi o beth, mae Defi'r last moments o James actually yn byw ar y llun. Wyt ti'n gadw Ti isie Na, ti jyst gyda'r camera yn pwyntio fe. Ond ti eisiau gweld y llun, boys? Edrych. Yeah, O, right. edrych ar ôl, edrych ar ôl. Oh my god! Mae actually yn byw fan'na. Oh, Ti gweld hwnna? Alright. Ti gweld hwnna? Edrych. Oh my god, edrych ar llun! Oh! Mae James wedi cymryd llun. Just cyn rhyfedd marw. Edrych O, mae rhaid fi gweld hwnna. Oce, fe sec. O, hwnna'n brilliant. Le ti gweld y llun na, ta? What? Methu gweld? Na, oedd hwnna'n llun Ie, nes mae i dim cymryd o fe. Mari'n fyr, ie. Na, Mewn i Rhys. That's weird. Wyt ti'n gallu gweld e, Morgan? Peth Mae'n nawr. a journal above the llun T o James. Ie. Ydy hwnna'n fe? Fi ddim yn gallu... Fi ddim yn gallu gweld fel... O, fi ddim yn gallu gweld ysbryd na dim byd. Edrych ar y stream. Edrych ar y stream i gweld y llun... O! Mae hwnna'n gwahanol i llun sy'n gyda fi. A fi te hefyd. Ydy e'n noeth? Dwi'n meddwl mae'n noeth. Ie, sut wyt ti gyda gwahanol llun i fi, i ni? Oh. Ond pwy fi? Ie. Byddai'n Ie. cerdded towards fi, so rwy'n cymryd llun i fe. Wedyn fe ddim wedi... Na, ond y peth yw, Ie. na gwrando nawr, fi'n gallu cael yr un image, ond mae fel nhw wedi photoshop o'r yr actual bwyst fel allan. Y beth ti feddwl, te? Os fi'n screenshot o fe, dangos ti beth sydd â fi, a danfon e trwy Discord. Edrych ar y stream, James. Ie, no, Morgan, rwy'n methu gweld e hefyd. Ie, Morgan, mae'n yr un peth Oh. yn Rhys. Mae fe mewn. Ah, fine then. Ie, fi gyda'r un peth â ti then. Banshee, ti'n meddwl? Alright, So, dwi'n ar y actu- stream o'n. Cyn dwi'n edrych ar. Yr un top right. Oh, dwi'n methu gweld. Oh, yn scary as hell. It's horrifying, isn't it? Jesus, like... A wedyn... Oh! Yn y llun Morgan, rwy'n gallu gweld y troed fe, right ar y gwaelod. Bottom right, rwy'n gallu gweld y troed y ghost. Oh, man. E? Mae troed y ghost right fyna. Methu gweld na? Mae'n mewn un fi. Perhaps something Oh, Right. but yeah, I'm gonna check that. weird glitch. Ha, wedi troi lan. ysbryd. Yn ni oed. So, ni cael... Oh, hynny'n so scary. Dwi'n edrych cael Win. phone call of no caller ID. Okay. Beth oedd ni cael? EMF, fingerprints and freezing temperatures. Unrhyw un eisiau mynd lan i mynd nôl mewn i cael llun o dŵr yn syn. Na. Ydy ni definitely gyda digon o gwybodaeth? Don't know. Ydy e'n Banshee, though? Wel, EMF 5, freezing temperatures a fingerprints. Oedd ni Oedd ni definitely actually cael... cael EMF 5? Pwy oedd gyda'r EMF Rwy'n fi'n reader? cael e, ond rwy'n fi ddim yn mynd lan i'r max, rwy'n mynd like a half. Phasmophobia. Ooh, pardon me. EMF level 5. Ie, fi methu mynd mewn heb tor. O, fi wedi redig allan o'r lluniau nawr. Ti jyst tynnu llun o'ch chi gyd yn y caravan thing yma.
Mae'n Oh Banshee. no, fi'n credu. ni heb di cael EMF level 5. Ni di cael EMF Ah. level 3. O, mae'n... Beth arall ydy y gallu bod? A ddim yn Banshee. Os ni'n cymryd i ffwrdd EMF evidence, mae gael either Wraith, Banshee, neu not discovered. Right, rwy'n ni cael freezing temperatures, yeah? Yeah. Okay, so it's either a Wraith or a Banshee. Remember... Let's read the differences. A dwi'n gallu cymryd eich top, Torch, yeah. mynd nôl mewn, Let's see. teimlo'n fawr. A Wraith. A Wraith is one of the most dangerous ghosts you will find. It is also the only known ghost that has the ability of flight, and as sometimes... It's not a Wraith then. Rwy'n cael No. coesau. Yeah. Yeah, Ma- rwy'n ma'n- cael coesau. Yeah, man, born Banshee, it's yeah. just- Yeah, Ma'n Wraiths almost Banshee, never yeah, touch the ma'n ground, meaning it can't be tracked by footsteps. So it's definitely a man. Banshee then. Ti eisiau cael cymryd y llun fel? Dal? Yeah, mae'n Ond- definitely Banshee. Gallu nhw lluniau. Oh. Fi wedi cael un O! llun, ddo. Rwy'n James cael y camera arall, falle mae'n llun available lluniau ar y camera hwnna. Yeah. So ydyn ni gyd yn mynd mewn, so ni ddim yn cael ein lladd. Yeah, mae'n trio. Fi'n meddwl jyst am bod ni'n person mewn. Yeah. Na, byddai'n ymosod wedyn. Yeah, exactly. Dyna pam fi bach yn... Ti eisiau rhywun eisiau cymryd video camera? Mae mor creepy heb... Nath i just troi ar heb Nes i wneud e. Jeff man na. Rwy actually eisiau fyw. Oh, mae'r blymyn EMF reader yn going off on one. Oh, hwnna'n corpse fi. Does dim dŵr yn y sint. Mae 'na EMF reading o 5. Does dim dŵr yn y sint gedyn. Yeah, Wel, mae 'na ma- mae 'na Mae'n unrhyw definitely sync. Banshee te. Mae'n definitely Banshee te. Mae yna un llun ar ôl gyda ti. Yeah, fi'n cymryd... Mae'n sort of spam click o'r pryd yn cerddi drws mi. Digon ti. Wel, ble mae sint arall te? Mae rhaid meddwl nawr, pa items ydy yn werth i ni cadw sy'n werth lot, achos os ddim yn gadw, os ni'n gadw nhw yma... Yeah. Do you know what I mean? Yeah, well, during win now, boys, so, well, pub luck efo'r ghost hunting. Diolch. Diolch yn fawr. Wel, Hwyl, James. Ta-ra, James. cyfred i fi i'r tîm fyna. Oh, mae'r golau yn fflac. O, mae'n dod am ti! Morgan, redeg! Redeg! Hwna'n fi fyna? Lan y grisiau? Na, rwy fi lawr grisiau. Just i cai. Just i cai. Ie, mae 'na level 10, level 10. Fi wedi Mae'n mynd marw. llaf rhywun. Mae rhan i marw. Alright, Rhys, let's go. Ie. Ah, God. Ble mae'r flippin' drws? Ie, dyna problem fi, o'n i ddim yn gwybod ble oedd y drws. Mae wedi cai anyway just now. Ie, mae'r drws yn cloi pryd mae 'na level 10 hwn. Rwy'n meddwl, pryd mae'n mynd i atacio, mae'n cau. Right, gwell i ti just mynd nawr a gesio, achos os ti'n marw, ni'n colli popeth ydyn ni. Ti'n iawn, Rhys? Let's go. Ie. Okay, so Banshee, 100%. What? Ti'n dweud Banshee? Oh, no. Wait, what? O ie, mae yn Banshee, ie, sorry. Rwy'n meddwl am Wraith wedyn. Ti eisiau newid fewn y journal ti hefyd? Wedi. Yeah? Ie. Okay, so ni cael fingerprints of freezing temperatures. Hey, man. Them. Oh, there we go. Yeah, so fingerprints, freezing temperatures, yeah? Yeah. Okay. The ghost was a spirit? Job's ready for you. What? Oh my god. Ah. Hwna'n rhwystredig. Mm. A spirit? Right. Pretty.
Oh, rwy'n level 2 now. Oes rhaid i ni ail prynu popeth nawr? Na, but nhw'n mynd mewn i'r inventory ti. Na, nhw ddim. O na, ti di marw. Ti di colli Na. popeth rhaid ti'n marw o'r meddwl. Ie. Unluckless. Fi'n meddwl nawr, beth sy'n werth cael. O, edrych pa lefel, a wedyn bydd hwnna falle yn rhoi syniad o beth yw'r gorau brynu. O'n gallu prynu tripod. Ie, ddim mor ffest am tripod. Beth, mae'n dibynnu pa fel mission sydd dyn ni nesa. Right, rwy'n mynd i ôl diwrnod. Rwy'n methu newid e, rhywun arall wedi dod y host. Pwy? Wedi. Arfis. Ie, fi'n mynd edrych arno fe. Edgefield Street House, Tanglewood Street. Ridgeview Roadhouse and Bleasdale Farmhouse. Okay. Ddim y ffarm. Achos ni'n rubbish ar y ffarm. Fi credu achos mae fe mor dywyll yn y gêm a stuff, mae'n neud fi mynd yn blinedig iawn. Yeah. Ti'n gwbod? Tanglewood Street? Yeah, go on. Mae'n small, but I recommend the team size E. Alright. Beth yn un hawdd apparently size. Gobeithio. Ba-ba-da-da-ba-dum. Ghostbusters. I'm afraid to no go. Pew, pew. Right, beth yw y suggested things ti angen prynu? Rwy'n dweud none. Right. Oh, Slat, ti eisiau fi... Ready. Yeah. Gwell i ni gael rhyw fath o, like, spirit box neu... Na, ddim spirit box, beth yw'r thing arall. O, ni gyda un o popeth. Right, just mynd mewn there. Rewind. Ti eisiau fi ddod o smudge sticks? Ond cofio lighter hefyd then, achos O, ie. heb lighter. So, nhw'n defnyddiol. Strong flashlight. Motion sensor. Rewind. To the crowd say bow. Selector. Pew, 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 pew. Alright. Yeah. Come on, man. Oh, Level sorry. 9. Keep your sanity high by staying in the light. Woo. Right. We've arrived. Check the equipment. Get set up before investigating. And remember to check the one call for help. Stereotype news, trash picture, and then EMF, detector room, low 10. I've done some more information review. That type of ghost name is Helen Taylor. This ghost also seems to only respond to people who are alone. You should be able to use its name to under it, and it's paranormal. It shall refer to the journal identity. Oh, na, there's gonna be them thermometer. Do we add your price? Y fi fe. O, beth yw hwnna? Glow stick. Yeah. Who are you win? Smudge sticks fi'n credu. First I was afraid, I was petrified. Right. O, ni di bod yma, dyma fel y training room house ydi e. Side. Oh, Madame Lee. Mae'n y tam. Ellen. Meet you, Ellen. You're in a basement, pawb? No? Taylor. Helen Taylor. Helen Taylor. Ellen. Helen Taylor. You're
Before you, Helen get rid of this Taylor. bit. Need Helen no. Taylor. Helen Taylor. Helen. Oh, master bedroom, EMF level 3. Hello, Helen. Fi'n dod gyda'r camera. Give us a sign. Okay. Ble mae'r master bedroom, guys? Dim fan hyn. O, dyna ti. Hello, Ellen. Ydy hwnna'n cymeriad James? Ydy rhywun di... O, blaen fflach, iawn. Ydy James yn y gêm? No? Pwy sydd wedi newid ei gwyneb a stuff? Oh. We're here. O, Rhys wedi ydy e. Dwi'n meddwl. No, mae fe'n edrych fi'n peth. Oh, right. Come on, Helen! Right, hi'n mewn o'r master bedroom, dwi'n meddwl. O, well ni tynnu llun o'r master bedroom. Ie, wedi rhoi y... Right, fi Project troi Min mewn. glowed it. Na, fi troi smudged it down. Wedi rhoi y night vision camera mewn fan'na. Smudged it Okay. yn gweithio. Ti an dros i F. Be? Ti'n dros i F i traws smudged it gweithio. Oh, right. Ti torri now. Great. Perfect, yeah. Ydw fi tynnu llun nawr? Na. If... Na. As long as I had a love. Helen. Helen. Right, ti. Helen Taylor. Oh! We have a goal line fflach fi o fan'na. Show us a sign, Helen. Show us a sign. Mae gormod yn ni fan hyn fi'n credu. That's him in mass. Show Helen us a Taylor. sign. Helen Taylor. Are you there? Can you hear me? Can you hear me? Are you there, Helen? Can you hear me? Try call out. Helen Taylor. Helen. Helen? Helen. Taylor. Mae 'na lots of little bits of activity rwy'n gallu gweld. Morgan, ti aros mewn y stafell gwely. Oh yeah, ma' hwnna'n neis. A jyst dweud enw fi. Helen Taylor. Ni jyst angen gallu mynd nôl yn gyflym. Helen Taylor. Helen? Nes ti cau y drws? Sorry. Right. Helen Taylor. Rwy'n mynd i roi salt ar y llawr mewn y stafell gwely. Okay. Ydyn ni definitely siŵr bod hi mewn fan'na? Wel, rwy'n fi'n cael EMF reading mewn fan hyn. Ie? Un mawr? 3.
Sorry. Mae'n unrhyw mynd mewn y garage? Na. Na. Right, wedi rhoi salt fan hyn a mewn y corridor. Mae gen i un lot fwy, ble ti eisiau fi rhoi e? O, ar y grisiau i lawr i'r basement. So mae rhaid cerdded drwy fyna, se. Yeah. Mae'n meddwl rhywun ar yn check o'r garage i dweud gwir. Ti? Heb fel EMF readers a stuff, ni ddim yn gwybod os mae'r lefelau yn uchel neu beidio. Na, dwi'n cael ei EMF reader yn y stafell gweld. Rwy'n mynd i pigo fel yna dod yn y... Tio'r EMF yn y pwys y ceir. Ham. Helen Ti trio fe? Williams. Na Helen beth yw i? Taylor. Be? Ei ti... Ydy e? Beth ti'n gwneud, Rhys? Ei ti mewn y... Wei! Rwy'n eich braich ti... Na, fynd nôl mewn. Helen Fynd nôl mewn. Williams. A cael ei drws. Ydy enw hi'n Helen Williams? Rhys, edrych ar sgrin fi. Rwy'n eich braich efo lighter, just like... Helen? Classic. Helen? Pyd o'n allaf, fi'n siŵr beth mae'n o. Wyt ti'n gallu agor o garage door? Unio... Rôn. Okay, rwy'n mynd mewn i'r stafell hynna, cael ei drws. Helen? Ti'n gallu? Helen, are you here? Can you hear me? Show me a sign. You stupid ghost. Helen, come out. Come out. Ian, os ti eisiau ymuno yn y gêm, y croeso i ti'n neud, by the way. Os Wherever ti'n you teimlo ymlaen am be? You're a wimpy ghost, scared ghost. You're afraid to show yourself? Mae'n clachu wedyn fa. Mae James di gorffen. Really? Oh, ti'n meddwl... Sorry. You're afraid to show yourself? Where are you? Forth, I Helen, demand. Helen beth yw i? I don't know. That, yeah. Helen Winter. Taylor, A show Helen yourself. Winter. Taylor. Helen Taylor. Make your presence Helen Taylor. known. Helen? Oh god, pan fi'n tynnu llun o'r cyfrifiadur. Right. Helen... Pan fi ddim yn gallu agor y drws? Oh, Why are you shut the hiding? drws. Ah, fine. Where are you? Dwi'n cael unrhyw beth nawr mewn fan hyn. Dwi'n cael unrhyw beth yn y stafell yna dim mwy. Right, Oh. falle mae di symud. Roedd y golau yn y cegin yn mynd lan a fant. Falle mewn fyna, o, yn y garage. O, Rhys yn gwasgu bloody. Rhys. Mae Teddy bydd yna. Ar llawr, mae Helen Teddy. Taylor, make yourself known. Helen Taylor. Give us a sign. Helen Taylor. O, fi wedi pido lan flippin... Give us a sign. Taylor. Feet! Show yourself. Spirit. Helen Taylor. O, fi ddim yn dau llun arall sy ar ôl nawr. Damn. Fi'n gystraffu nhw ar stupid objects. Helen, where are you? Helen Taylor! We summon my toad. We summon you to this world. Rwy fi yn ei mynd i dweud hwnna, a wedyn rwy fi'n like, actually fi yn actually eisiau hi. Oh. Fi'n Roedd y living room light yn fflachio. O, pain? O, na. Helen Taylor. Show yourself. Helen Taylor, come outside. Show yourself. Beth am y FM thing yna i siarad gyda hi gyda'r golau off? Dwi'n heb di clywed unrhyw beth trwy e eto. Dim byd mewn y... O, naeth rhywun just cau y drws arnyn ni. Ie, rwy fanna dim yn fi.
O, mae di mynd lan I 8. Right tu ôl I fi. Ie, rwy'n fi'n clywed rhywbeth. A seriously, oedd e... Mae gen I literally EMF fyna. reading. Ie, mae lan I... O, mae'n mynd nôl law I 0 nawr, te. O'n i just ar y ffordd mas, a nes I clywed, ha! Ti o'r gybit cyn I fi lladd ti, cyn I hi Ie. lladd ti. Ie, rwy'n fi'n clywed hwnna hefyd. Efallai mae hi mewn yr ystafell draw fan hyn. O, edrych, mae drws hyn ar y jar. Agor then. Oh, no. Okay. O! Mae'r golau wedi tripo. O, mae'n oer! Mae'n really oer yn y stafell hyn. Ti fi Mae tynnu hi mewn fan llun? hyn. Na, does dim byd. Na, mae na tree. Jesus! Mae na tree. Ie, rwy'n i clywed e. A Tree. nes I clywed e hefyd, oedd e wedi mynd chwio'r... O, nes I ddim tynnu llun o fe ddo. Camera dal yn y safch wely. Ie, rwy'n mynd I symud e nawr. Mae'r power wedi mynd bant. Dim ond un llun sydd dy fi ar ôl. Ble oedd y pwer? Wyt ti'n gallu Sure. edrych ar y map, please? Okay. Pwer, mae di mynd dweud. Naws na? Mae'n lawr o'r basement. Where are you? Helen Where are you? Taylor. Right, Ydy e Helen Taylor? Hi'n mewn y blymyn baby's bedroom. Ble wyt ti? Helen Taylor. Helen Taylor. Hi'n mewn fan hyn, mewn y... Ble wyt ti? Ni gwybod ble hi yn, hi'n yn y baby's bedroom. Is he here though? Yeah, roedd e'n really oer mewn fan hyn. Like freezing Right. Wyt temperatures. ti mewn fyna? Yeah. Okay. Right, so mae den i ni. Edrych ar y breath ni, mae'n really oer. Freezing temperatures. Yeah, freezing temperatures. Unrhyw un di defnyddio UV? Yeah, roedd e'n gallu gweld unrhyw beth ar y UV. Ie, mae'n oer. Ghost orbs, ydyn nhw ghost orbs? Bydd ti'n gweld nhw ar yr night vision camera fel like little specks of like dust. Mae'n edrych fel. Helen! Okay, Mae'n mae'n mynd rili reit. agos at marw. Mae'n EMF reading. Rwy'n galw enw hi. EMF reading o 2. Pwy di troi y golau hyn arno? Fi heb. Wy sut ti'n edrych ar y camera? Unrhyw beth? Wyt ti wedi gweld unrhyw like Mae'n oer, oer. Rwy'n heli yn edrych yn oer. Ond mi'n siŵr os roedd hwnna'n jyst yn adl neu. remember if hwnna? Yeah, remember if hwnna'n anadl. Helen! Dweud y benw hi. Rwy'n bynnag mewn sac. Dwi'n mynd I cael o yn. Helen Williams. Na, Helen Taylor. Beth yw enw i? Taylor, ie. Helen Rwy'n Taylor. mewn y stafell hwnna. Na, Morgan jyst mewn y drws. Yeah, fi'n read chicken. Alright, na I mynd nôl. Oedd e right ar bwys fi si. O! Dwi ddim gyda unrhyw... Mae'r Helen golau yn fflachio o'r Taylor. bwnd o falus. Helen Taylor. Are you here? Helen. Speak to us. Say Taylor. something. Say Helen something. Taylor. Right tu ôl ti wedyn. Ti di marw? Na. Ie. O, nes i ddim tynnu llun o fe ddo. Fi mas o lluniau nawr. Ie, right tu ôl ti ar stream. Jesus. Mynd o mewn. Right, ydw i'n gallu taflu y photo thing nôl so fi ddim yn colli fe? Os fi'n rhoi nôl yn y fan, surely fi ddim yn colli fe? Ie, rwy yn y fan. Ys gen ti un i lluniau ar ôl? Ah. So mae'n gwastraff, ie. Right. Wel, beth ni cael so far? Hey, Freezing taflu temp. stuff ti, fi angen rhywbeth, item ti. Hmm? Wel, pa item ti gyda ti? Achos so far fi gyda crucifix a light bulb thing. To. Lighter. Di hwnna'n defnyddiol ddo?
Ddim cael clue, like... Nah, my lighting just cut. I don't think we have got candles. Right, so Yeah. ni wedi EMF reader, capture a photo of the ghost. Sorry guys, drop the ball fanna, fi di redig allan o camera pictures. Maybe can't freezing. Discover what type of ghost. That's it. Detect a room below 10 Celsius with a thermometer. Oh, oh, ni ddim gyda thermometer. So you mean Bit. what's freezing Better temp? off just cael random guess, achos ni ddim gyda ffordd o neud e otherwise. Maybe roi y llyfr o'n o'r stafell. Freezing Alright. temp is... Pam ni sut ti dwi'n ni'n cael freezing temps da, os ni'n cael thermometer? Oherwydd y Achos- breath and... Ie, ti'n gallu gweld oedd yn oer. Yeah. Say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on Ni you. gallu serenade o'r ghost. Yeah, falle. Helen Tate. O, beth yw'r caneuon gorau gyda ysbrydion menddyn nhw? Dyna'r cwestiwn mawr. I ain't afraid of no ghost. Ie, nhw'n un dda. Ba-da-ba-ba-ba. Fi di roi'r llyfr ar llawr. Just dweud Yes. yes. So evidence found. Nawn ni ddweud Helen Taylor, write in that book, now! freezing temperatures. O, mae gallu bod yn loads o nhw. Ni ddim wedi EMF? cael EMF 5, ydy ni? Nah, just like number 2. Is gen ni spirit box? Yeah, dwi di roi'r yn y stal. Dwi'n heb clywed unrhyw beth am it. Dyma ni os mae'n ysbryd. I'll follow you. Helen Taylor. Owen, just dweud enw hi. Helen Taylor. Morgan, wyt ti yn y stafell? Yeah. Say something. Speak to us through the spirit box. Oh, ydy yn orb? Ghost orbs? Yeah, mae'n cael ghost orbs. Ghost orbs. Enw fel... Nhw, graf. Oh. Maen nhw... Helen! Oh, Where are you? Helen Taylor. Oh! Helen Taylor. Helen. Fi ddim yn credu bod hi'n Oh! Pedwar! oh! Oh my Helen god! Hi'n Taylor. reit tu ôl ti! Oedd hi'n tu ôl i fi? Oh my god, oh no, hi'n haunt up. Mae drws wedi cael. Hi'n hunt up! It's a wraith! It's a wraith! It's a wraith! Help! Okay, Owen. Rhaid ti di marw ni rhyw. Fi'n meddwl mae di catcho fe. Okay, so, Morgan, ôl y llyfr o'r ystafell. Fi ddim yn gallu gweld, Rhys. Okay? Fi ddim yn gallu gweld. Seriously, fi'n stuck yn y bloody lle yma. Fi ddim yn mynd i dweud ei enw. Ti eisiau fi gadael ti? Mae pawb ar y bloody llawr achos nhw wedi marw yn blocio'r drws. Right, rwy'n ador y drws i ti oherwydd rwy'n neis. No. Oh, thank God for that. But ti ddim yn marw! Pam ti ddim yn agor y bloody drws i twat? So, edrych ar evidence, right? So, freezing temperatures, Fi ddim cael rhyw coesau. spirit box, Fi methu credu ti. For God's sake. Okay, so freezing temperatures, EMF level 5. Oedd e? Oedd e'n really mynd fyny, fi'n gwybod, oedd e'n lan i 4. Mae dweud fan hyn Phantom neu Banshee. Na, Riven Wraith, roedd hi ddim yn cael unrhyw coesau. I think. Roedd hi'n just float up. Ydy... Oh, ydy hwnna'r definition? Whoa! Rwy'n fi'n mynd... Na, rwy'n fi'n mynd mewn fyna i ôl y llyfr, a wedyn rwy'n just clywed sŵn llawys. Right, Morgan, fi'n nominate o ti mynd i ôl llyfr. Na i dod efo ti. Alright, but beth yw... Oh, okay, fine. Come on in. Achos mae dy fi'r thing yma. Ydy Wraith yn... Ti o'r crucifix? Yeah. Na.
Mae'n cael toxic reaction I salt, though. Os ti'n just redeg mewn yn dweud? Mae'n ffain. Be dwl o? So mae'r crucifix ddim yn neud unrhyw beth I ni. Mae torch ar llawr, tu ôl ti. Okay. O, mae... Be ti'n mynd? Ie. Ie, na. Ie. Rai, mi af ti ar y mynd. Rhys beth di hyn, mae rhywbeth symud ar dros y llawr yn y... Na, mae'n just like box. Wel, nes I mynd mewn fyna, a nes... O, dewch mewn, pa bod yn check-in, just dewch mewn. Wel, ti'n mynd mewn gwely, ystafell gwely. Beth oedd ti'n Beth yw'r clywed? pwynt? Beth ni'n trio neud fan hyn? Ôl y llyfr. Yn i anna. Okay. Oes unrhyw beth arall llyfr? Rai, dwi'n ddim... Be sy'n mynd ar dros y llawr? Ti'n gallu gweld hwnna? Mae'n like cube. Okay, ti angen cael torch then, achos fi ddim yn gallu gweld. Mae'n Just trwy'r ar golau. llawr tu ôl ti. Wel, nes I ond- mynd mewn fyna. Ond fi gyda'r thing sydd yn dweud y sensor. O, y drws just I aro. Wyt ti'n I aro? Na, rwy'n fi'n gweld rwy'n neb y ti o goes drws. Rai, drws just... A... Mae'n... Right, rhywun just roi'r golau ar. Fi wedi, nes I mynd mewn, rhoi nhw ar, a wedyn, nath rhoi nhw yn nhw. A... Mae obviously sensitif I golau. Oes na rhywbeth yn y llyfr? Hwna? Right, mae EMF yn pointless I ni, ydy e? Rhoi mewn, ti'n mewn fan shield? Wel, rwy'n hi ddim yn cael coesau. A rwy'n fi'n cael big sickle, like... thing. Okay. So beth fi'n mynd I taflu o itinerary fi, mae na crucifix, thing EMF reader, a golau. Fi ddim angen golau, dwi? Na. Right. Ti'n pido lan, yn I anyn, actually. A pan byddwn ni'n taflu golau, pigo fyny golau? That's stupid. Na, a ni eisiau pido lan y llyfr, ni. Oh yes, so bydd rhaid cael un o'n nhw, taflu un o'n nhw. Ond ti'n mynd I pigo fe fyny, fi jyst yn mynd I troi'r golau ar. Eisiau pido fe fyny. Yes, Nes I ie. mynd mewn fyna wedyn, a rwy'n yn adlu yn y clustri. Mae'n gallu... Oh, flippin' heck. Right. Ti'n gallu neud hyn? Ie, dod yn agos then. Golau na. Rwy'n neb o ti yn troi golau arno. Wyt ti'n gallu gweld y cube ar y llawr? O, mae rhywbeth wedi ysgrifennu, edrych. Mae'n y llyfr, mae'n fel symbols ar y pentagram. O, rhan, rhan. Pam ti'n redig I ffwrdd? Ti'n rhedeg I ffwrdd? Ti'n redig I ffwrdd? Rai, ar ôl ti. O fi ar 2. Beth ni'n ffeindio? Ie, fi'n cael. Ai, O na! Na, Drws just i try. cau. Just try. O, mae hi'n dod. Mae hi'n Fi'n dod. gyda- Oh my god, na hi'n cael coesau. She's... Mae'r crucifix yn safio ni. Sick. Mae hi'n cael coesau. Ie. Mae'n merch! Mae'n granny. Mae fel granny. Gyda coesau hir. Oes na rhywbeth yn y llyfr am granny? O, no. O, oedd hwnna'n horrible. O, Beth ni'n chwilio am nawr? Dwi'n lan y Just llyfr o'r read it. llawr. Yes, Dwi'n lan y pigo lan y llyfr. llyfr ar y llawr. Llyfr ar llawr. A gadael. O, come on, dewch mewn gyda'r torch tu ôl I fi. Mae hwnna'n sick otherwise. Mae Rhys wedi marw. Oh, for God's sake. Dyn i Oh. Mae'n gallu bod demon neu yw rei. Ie? Ble mae'r bloody llyfr, guys? Mae o dan cyrff. Ie, mae ar y drws. The front door. Wel, Ie? oes y drws? Oes y drws? Drws fan hyn? Gweld ar llawr fyna. Oh, right. Pam ti ddim wedi dweud hwnna cyn? Nes I Really byd on. ar yr edrych, dwi'n nath drws gael. Ti'n byd fel an?
Ddim yn credu fi gallu. Ti dal 3 peth yn barod? Shut up! Ddim fanna. Oh yeah, sorry guys. Fi'n bod yn idiot. O, chi gyd yn blocio'r bloody drws. Ghost writing a freezing temperatures. Yeah, yr unig difference efo Demon a Yurei yw Demon, Spirit Box a Yurei Ghost Orbs. Falle wofyd gwych drws. Fel beth wyf fi'n gweld. Ie, falle. Hey, wedi wneud e. Neu efallai oedd yn y Spirit Box o ti'n clywed. Right. I've never gweld yn I y... need So ni'n mynd am freezing temperatures. Be fi'n ni gyda llyfr nawr, guys? Ghost Writing. Ghost writing. Okay. Beth yw'r trydydd un? Dim siŵr. Rwy'n meddwl. Nes i gweld, like, rwy fi'n meddwl rwy'n ghost. Rwy ti'n dweud Dwi fan hyn, ghost type demon neu Yurei. Yeah. Yeah, so if Owen just i dweud, y difference yw, Yurei, demon yn cael spirit box, a Yurei yn ghost orbs. O ti wedi gweld ghost orbs, though? Nes i gweld rhywbeth, a hwn rwyf Owen dweud rwyf yn just breath. Roedd Yeah, hwn just breath. Okay. Os ti'n defw, Beth os ti'n gesio not yet discovered? fi fe dim. Dunno. Fi fe. Mae'n ar So, meddwl. so ni'n dweud taw demon yw e? Os ti'n confident rwyf fe dim yn... I don't Cofio know. tro diwetha fod... O fi sy'n iawn oedd e. Okay, so freezing Edrych. temperatures, ghost writing and no evidence. Mae'n 50-50 chance. Iawn, beth wyf fi'n arch am demon? Spirit box. O'n i ddim wedi wneud spirit box. Sut ti'n gwybod beth mae spirit box? How to use the Spirit Box. You must be in the same room as the ghost. For it to answer, lights must be off. Shy ghosts will require you to be the only person in the room. However, they sometimes respond when a group is entering a room because it only detects one player. Stim clem. Stim clem. Let's just dychmygu. Achos ti'n methu mynd ar ôl beth mae'n edrych fel fi ddim yn credu gyda'r gêm yma. Dwi ddim fel guess who wedi mae mwy fel to roi hala Efo'r Spirit Box, ti angen gofyn specific questions. Oh, for God's sake. Alright, Rwy'n so meddwl. demon neu whatever, Yurei. I don't know. Just straight. I have no idea. Lanny T. Wel, mae'n un o'r ddau, ydi e. Yeah, just Right, pick but- one of them. Funny os mae ddim nawr, ond... Pa'n neu ti wedi pick o Demon? Just gweld. He's a Demon. Yes! Come on! Hey, get in. Nice one. Ond dim ond 40 pint? Y $40? Wedi cael $60. Sit! I have no idea. I was insurance $45. Oh, insurance. I've really marw, rwy'n meddwl. Ie, nes i marw e hefyd. Ti'n mynd cael mwy o arian am mad. Colli y holl kit, o'i ti? So... Oh, yeah. Ond ie. Uh, Wel, gêm da. Good. Good. Be ni'n gallu prynu nawr sy'n gwerth prynu? Mae'n mynd i aros. Wel, ni dim ond yn level 2 ddo, wedyn ni, so... Ti o beth, mae photo camera yn really handy achos mae'n hawdd i gwasgu clic os ti'n Oh, rhywbeth. the Spirit Box, ti angen gwasgu i'r proximity button I defnyddio'r Spirit Box. Oh, for God's sake. Oh, proximity button, pa button o hwnna? No idea. Hwnna, just right click, ydy e? Try it R. I have no... No, the proximity chat button. Oh, proximity, so V neu B efe, un o'n nhw? No, I'm a Spirit Box, yeah. Beth ni'n neud? Okay, mae'n rhywbeth ni angen sy'n ni ddim gyda, yw thermometer. Yeah. So, pwy sy'n eisiau prynu hwnna? Rwy'n mynd i aros, Mel. Aros i
Build o lan arian. Alright. Rwy'n mynd i nai prynu prynu- flashlight. Okay, na i prynu y thermometer eto then. Salt. Right. Add a pen to just flying fi. Okay. Fi'n siŵr nes i prynu thermometer just nawr? A fi methu gweld achos... Okay. Dyna ni. Purchase. Add. Done. You get a thermometer nawr. Oh my god, ni cael high school. Brownstone High School. Oh, go on then. Falle dyma fydd yr un olaf i fi. Nawr rhan i'n gadael nawr i dweud y gwir. Mae'n... Be ti? Ie, 10 munud i 10. Amser weli. Okay, digon teg. Ni gallu neud e rhywbryd arall os ti ddim eisiau chwarae fi. No, ie, Gael bai o hwn i chi da chi'n mynd ymlaen ond rai. Na, fi Hwn yn ganol. ddim yn werth e gyda dau hynny. Na. Mae loads gwell gyda 3. Na, nawn ni gael e fyna then am heno. Yeah. Beth o'n i eisiau gofyn? Ydych chi eisiau Worms WMD D-Seal? So, I don't know. Neu ti eisiau cadw like a spooky theme Spooky theme? Okay. Okay. Wel, gallwn ni just cario calendar. ymlaen gyda hwn. Gallwn ni cario ymlaen gyda hwn, a os mae Ieuan hefyd fi'n credu gyda'r gêm yma hefyd, so os mae un person ddim yn gallu, bydd ni definitely gyda full complement, so yeah. Bennaf fi'n credu mae'n mynd i bod yn fwy diddorol wrth i'r gêm yma mynd ymlaen, a gwell ni mynd, so yeah. Okay then, no seal then. Diolch yn fawr. Phasmophobia eto. Mae hwn yn da. Ni'n yn araf, ni'n gwella ni. Ni'n gwella fel tîm achos ni'n dweud, right, tîm i mewn fyna, ni'n siarad yn well. Actually, dysgu sut i defnyddio'r teclannau o'r devices. So yeah. So diolch pawb am wylio. Ciarwyr, Eastwas Reeds, Ieuan, pawb arall sydd wedi cyn, fi'n meddwl yn y chat. Oh, Steffan. Yeah, gweld chi falle neu wneud dungeon y dis amser cynio fori 1 tan 2, ond wedyn, mae Tournament Sports Wales hefyd, mae hwnna'n rhywbeth, Rocket League, achos mae'n Sports World Day, di Sadwrn, so mae Tournament yna'n dechrau am 1 o'r gloch, bydd doi di Sadwrn yma, mae doi tîm, mae Cymrymni, a mae chweched dosbarth yn mynd i cynrychioli yn chwarae, achos o'n i eisiau dual stream o nhw, achos y doi tîm yn chwarae un pryd, so falle byddwn ni'n stream o un ar sianel yn chwarae, a llall ar gemau fideo trwy YouTube stream, so yeah. So gwylio allan am hwnna. A wedyn di Seal bydd ni'n nôl gyda mwy o spooky hwyl yn Phasmophobia. Ni lawr gyda'r bofos. Cool. Right. Awesome. No stop pawb. No stop pawb. Diolch yn gwylio. Hwyl. Lawr. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech, you'll shake and shudder.